so ne chobo chomo number le ke samal samde tashi dele le shwe yin tharing gi nyendo di khare la na ni khazing ye kollegal kambal ni shu ji ni doste ro ani kambal chu ji ni khazing those na doste sa gya gyo ro an tharing kambal chu ji dos packing che thadi che ro dos thadi chi de ani jol na ta de ro andi da those na ro che mi zang kyo kyo lo dos te yin simodi mutin siro na shwe yin last pa do 아니 like comment share subscribe bell dinjimi tungro nang shwe yin ra ni gyabgyo nang na per gyalo lan shwe yin tuji che na let's go ta kambal du packing chi de ta ta kambal chu de ni mizan kyo de du te ga do yi mizan kyo to de du ni kambal chu de te ro 야 미상 교도 가오 배치도 안 겹연하게 나 못했 나로 나 쉬이 남을린 거죠 टी कॉलोनी मिल्क सोसाइटी अन्नेಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾ ತೆರಾ ವಿಷಯ ಫೋನ್ ಪೇ ಕ್ಯೂ ಭಗವಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ 니 코로나 이제 다시 로버로이나 니 필리핀도 쪽에 니 로버로시게 비로시 나나고 개발사설에 그런 게 뭐지 내가 지내 지도 면도사 배교르샤 먼저 된다 콜라니 감바치제이 그런 배교르신지 네 그런 게 탑장나나 약하나네 대하라리샤 총총 심심인데 भगवान सिस्टर फादर सिस्टर ನಮ್ಮ भगवान ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇದು ರೇಷನ್ ರೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದು ಅದೇ ಮಷಿನ್ ಕೊಡೋಣ ರೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ ರವೆ ಕನ್ನಡ ಕೇದಯ 보시면 이것도 뒷부러 보이듯이 근데 혼자 써요 ಇದು ರವೆ ಇದು ಬಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಾ 이제 그런 뺏기 오르시 이제 필리핀에서는 가만 맛이 로봇이랑 나 그런 빼맛이 오르시 항상 이제 되셔 ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಗೆಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಒಗೆಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಬೇಡ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಇಸ್ಕೋ ಬೇಡಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಒಗೆಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಬೇಡವಾ ಒಗೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲಕ್ಕವ ನನ್ನಿಂದ ಅದ್ಯಾತಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಹಂಗೆ ಹೊಸದು
ಹೊಸ ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳೇ వేసుకో, ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲವಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಯಪ್ಪ. ಹಾ ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡು. ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದವನಿಗೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಮಗ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಲಾಭ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇಕಲ್ವಾ? कंबल नया है. हाँ एकदम चल रहा है. क्यों करते? तो दे ST योग यानी लेगा चाहिए ये ना मैंने खुरान था शिंदों वाल जानी लेगा चाहिए पूरा खुरान रे क्यों रॉक होते नीचे क्यों होते बोल थैंक यू तुम दे दिए ना थैंक यू मम्मू गावने आखी उड़िया जी पर ये ब्लैंकेट व्हाट्सएप ब्लैंकेट हां असर रगा तो ये ब्लैंकेट ಹೊಸ ಸರಿಯಾ ಹಾಂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡಾಳ ಅವರ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಬತ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಜ್ಜಿ ಇವಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸೀತಾಪುರ ಈ ಕಂಬಲ್ ಹೊಸ ಹಾಂ ಸರಿಯಾ ನೀವು ಎಸ್ಕೋ ಹಾಂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಅಕ್ಕಿನಿ ಕೇಳಬೀಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನತಿ ನಾನು ಇವ್ರು ಕೊಡೋರು ಇವ್ರು ಗಡು ಈ ಕಂಬಲ್ ಹೊಸ ಕಂಬಲ್ ಎಸ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಸರಿಯಾ ಹೆಂಗೋ ದಿಲ್ಚೆ ಮೋದಿಲ್ಚೆ ಶಿಶೆ ಪೋದಿಲ್ಚೆ ಹೊಸ ಕಂಬಲ್ ಇಸ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಸರಿಯಾ ಹಾಂ ये नया कंबल है हाँ वैसा कंबल है दोनों का नहीं एक मास्टर बस आएगा तो ब्रशिंग मशीन लेके आएगा ठीक है हाँ हाँ ठीक है ना हाँ आराम से बैठो हम 콘서트 나도 정말 됐어요. 뺏겨오는 거. लो ಎಷ್ಟು ಆಳ್ಗತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗತ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು ಈಗ ನೋಡ ನಾಮ ಸುಮ್ಮನೆ घर में अकेला अकेला है पूछो अकेला है पूछो ठीक है हम अकेले आदमी है ठीक है खाना खोना अपना बनाते हैं हम अपना खाना खाएंगे कल ये सुबह में काम का है जी फिर इधर में राशन आएगा तो हम तुम्हारे पास लेके आएगा हाँ ठीक है जी घर का है घर उधर है ऊपर है हाँ ऊपर है हम ऊपर आएगा बाद में हाँ ठीक है जी हमारे मकान इधर है बाद में तुम्हारे हाँ फोन खींच दो फिर उधर से ये गरीब वाला है ना वो सबको देता है हम ये थोड़ा घर ठीक ठाक है उसको तो हम नहीं देता है अच्छा वो गरीब होता है हम उसको देता है हाँ पूरा आदमी को देगा तो नहीं होता है हमको ऐसे पूछते हैं हम गरीब आदमी एक आदमी को नहीं देते कैंचा बोलते हैं ठीक है ना हाँ इसको मात हो बोले Allah panang. नहीं बोले हाँ ठीक है आराम से पहन के सो जाओ अभी ठंडा हो गया ठंडा स्टार्ट हो गया ना चलो
ठीक है वो मालूम है ना पहचान है ना कि तुम तो आइए हम इसलिए आए हाँ ठीक है ना बस वन थरे क्या ठोंसे ना दोस्तों दी कंबल दी दोस्त क्या मेज़ान क्यों दोस्त दी दुकान रहा हूँ जो पे मिसे सेंटर गाँव चिकदो अन थाने ने पे क्या ना के ना 아니 뭐 지동 이동 순동 시동 같은 티지 근데 아 도스 아 겨가 냠줄로 같이 진대요나 아니 얘기 콘택트 넘버 등에 도스 년도 나 되셔고 아니 겨견나로 나오시에요 결혼도 아니 저월럼도 연구래 소비 수람 사이그래 말아야 돼 아니 도스니 칼레기안 도스 치디요 아니 심바 페키우도 겨가 통수 교도 도스 잘라도 때 혼자 심바 가오지도 미세 가오지도 아니 년도데 아니 가지 잘 당부 당에 아니 라이크 코멘트 share subscribe and bell dinji mi toro na share ani pe gyalo lan share gyabyo khama na ro na share and to channel